Europe khomol puya aram le ram football mga inel na sangber Khovel Championship Trophy po alian berte zingami European Football Championship Euro tia kan soi mai thin chu naktip mai June ni som pakhat zirtop ni hian tran aloni le don tareng mai hein el na hi nikum lam kha anei hun tur dik tak chu ania ma second thriat thau angin hripui lengin Khovel ati boya wangin ahuna nei thei ani talova kumina Euro sang ni som ni chu son anita ani Euro sang ni som ni chu kumin sang ni som ni pakata khel ani don ta ani chu hei hi Khovel football history chuang reng to tur ani ome kumsang ni som ni pakata khel tur ni ma se Europe khomol puya football thunei tu sang ber UEFA chuan Euro 2020 ti thau tur ani ati ani dan pa ngai angin kumina po hian ramsang sang som ni pali te chu Europe khomol puya football thiam ber ram ni tumin anin elle dona an khel chung tur hi June ni som pakhat atanga July ni som pakhat sang ni som ni pakhat turarwa manani he European Championship Trophy khelani theina na sul sutu hi French mi Henri Delony ani ati thei kumli dana World Cup khel thin chu akhat ma a Europe khomol puya omte tal hian in elna buat sai nero se ti ina rot thrina adu dan le arot na te hi Khovel football thunei tu sangber FIFA nena po athlenani amai ro chu vandoi thlak takin angai to na le amalak na te hlotlin na amu ma in kumsang ka jakwa somnga panga khan athi ta lo maya athi no kum thum na European schedule ti mingpu in ram le ram football in elna chu tran anita ane chutia tournament lian tham ram le ram in elna anan khel ta chu football a chil na ram Europe khomol pui chuan an lo hlut ngang mai mumal zo ka kalpui dan tur an ngai to ta ngala ti chuan kumsang kha zakwa somru ka tang khan officialin he Euro hi tran alonita ane an trophy po angai to chuak tu ming choin Henri Delony Trophy ti ani zui ta nge ane kumdang anglo takin kumina hian kalphung then khat tle madang lamdeu a omnual dona chungzinga alang sar ber chu athleng tu chungchang hi ane kumdanga chuan Euro hi ram pakhatin an thleng tlang pui thrina in thlen trom ram saitur an lo omnual to bok kumina ero hi chuan Europe khomol puya ram sang sang mun som pakhat laya khel ani dona atlang puin ram khata stadium thade ubika an khel zel donani hei hi achan pakhat chu Euro 2020 hi akum somruklin na chia ani a hripui leng lo ma se athleng tu bik omlova khel hi an lo rel to sa kumsang ni som pani khan UEFA president Michel Platini chuan European Championship in elna in kum somrukatlin lom na chu nam in pum khatnan ramsang sanga khelani ang ti in alo soi to ani Euro 2020 hi akum somrukna ani rualin UEFA noya khel ani tumsom parukna ani thung don ani tarlan to angin he football in elna ma saber hi kumsang kha jakwa somruk khan France rama khel aloni to ani Euro 2020 honna hi Italy club hlun pani AS Roma le Lazio te stadium in Rome Stadio Olimpico nei ani dona semi-final le final ero chu England stadium chuan vor Wembley stadium a khel ani thung don ani relani tir chuan Euro 2020 hi ramsom pathuma khel turati ani na in har satna oma wangin ramsom pakhat chunga khel ani don ta a thildang lam omle chu kumdanga chuan team squad a hian player somni pathum anom thrina kuminero shri in minti boy emawang te po aniang team khata hian player somni paruk oman phal don ani tin kumina hian substitution panga an mang theidon bokani Euro a avoi khatnan video manga in khel endikna video assistant referee VAR chuman ani don bok ni in tarlan ania hei hian na satakin boina omthei achin fel rinani tin kumina Euro khel tu ram te zinga hian Finland le North Macedonia te hi Euro la khel ngai mi alo ram ani bok Euro 2020 official ball hi Adidas lam kut chuak ni in a ming hi Uniforia ti ania a omzia chu he football tournament hian Europe khomol puya in u naw na thlen ro se ti na ani a ball design tlang tina hian
rong noi na brush a noi ang dewin rong dumin trial chu vekani a hei hi football thu nei tulam po in an lom le chi le chi abikin vun ronga in clear na ti re nan he thil hi duan chu ani official song satur hian Dutch me DJ Lawrkhawm Martin Garrix chu thlan ani a ani hian Euro 2020 honna Roma nei ani huna Euro hlapui hi asadon ani kumdanga chuan he tournament tran ani ma hian Euro hlapui ti larnan music video te siama ti chua thin ani a kumina ero anti dan thlakin mi pui hriata avoi khatnan a honna huna hian asadon ani tin DJ Martin Garrix hian hlapuya sakbaka fakna le in khelkar laka play tur soundtrack te po asiam vek don bokani Euro a record lo to tle mazong in tar lang tel te ang Euro khel to a penalty ni lo match khata goal lut number chu goal kwa ani a Euro tournament voi khata goal khung number record siam tu chu FIFA president po lo ni to Michel Platini khani in kumsang khat zakwa somriat pali khan goal kwa lai akhunga hemi kum hian avoi khatnan friends ram a champion pui nge ani player le coach ni chunga Euro champion no moi choi thei hi mi pahni chia an la omboka chungte chu French mi Didier Deschamps le Dutch mi tuna Barcelona coach ni mek Ronald Koeman te hi anni Euro championship history a golut rangber khung tu chu Dmitry Kirichenko ni in Euro sang ni palia Russia le Greece anin machon trumin second somruk pasari na leka he goal hi Russia tan akhungani penalty mu chuani ma kumsang kajakwa somruk pariat khan Euro thleng turam Italy le Soviet Union te chu anin khela hun pa nga ya goal lut lovin anin ne to ka hun pek bela po an la in ne tok chewa wangin ti dan dang om to hek lo le thum vor mangin chakjok an zong ta a Italy lam chu van nei zo ka tangin thum vor mangin final an lu pha ta ne chu mai chu la ni lo final a Italy le Yugoslavia te in khel chu 1-1 bokin anin ne tok le tatlat maya final mewa thum han vor le chu ni theinan hrengang lo ani ange hun pek bel po azo vek nu chuan abula tangin anin khel non tir le top maya ne ta chuan semi final a thum vor lo van nei to Italy bok chu awan nei zo ka tang le in an ram leilung ngeya Euro no pui chu an choi ta ani Euro 2020 a hian prize money po asang don le a loman chevel zong zong Lawrkhawm hi Euro million zathum som sari pakhat vel ni turanga yani Euro 2020 khel thei tura ramin petling hrim ta hian anin petlin mana Euro 9.25 million theu an hlo veka in khela an chaka piangin Euro 1.5 million an don belzia bok don ani semi final an thlen chuan 5 million an hlonga runner up in 7 million champion team in poisa fai Euro 10 million dong le in champion team ta hian abel khomin Euro 34 million velai poisa fai an dong thei don anga yani hetianga football in elna sang khel ani don hian a che vela akentel pakhat chu poisa in choi hi ani ome he football hun pui Euro 2020 pol hian khovel mun sang sanga mi makta doi chuangin poisa anin choi le ngei dona poisa leng vel po aturu le turarin ani kumsang ni pali Euro Portugal in an thlen tum khan a ming tarlan lo English me Burmese thisen kai pakhat roi phur chuan in bet na a poisa dollar sang sari zathum chu Greece an champion don ti in alo thapa then khat nui ati za hle a chan chu Greece champion kha a bet pui zong de utho in an rin lo wangani nima sela Greece chu an chak chho ta zela quarter final an thlen meu chuan a poisa thap chu da bel le in final a chuan dollar sing khat sang ni lai ada bel le tabok maktak mayin kan ti don nge Greece chu an champion tamai sia chu in choi na hmuna in choi chu an tamte reng nen Greece champion ring chu an lo om hau lo chu ni in nilin poisa chu a eita a topa a poisa mu zong hi dollar 3 million velai anita hem mayani kan rama COVID-19 rileng tho ni na kan buai pui mek lain Euro lama ero
hripuin zia omlam a pantak dewa wangin a hmuna en tu fence lampo an om thei mela ama ero chu stadium khata omero thunei tu lamin an rem ti lo thung social distancing zom chungin fence engemaw zat chuan in khel an en thei don ani internet kal tlanga poisa in choina site lar tak pakhat biwinin mipui ngai dan ala khom na a Belgium chu Euro 2020 champion tura ring tu antam bera France England le Germany champion ring tu ten an dotani nang Euro 2020 a hian engram nge champion tura irin comment lama hantar lang ve tele